Za Netflix možete biti sigurni u dvije stvari. Da ćete dobiti nekakav stand-up nastup i da ćete dobiti true crime dokumentarac. Očito se te stvari dosta gledaju, a ne traže toliko puno novaca, pogotovo true crime dokumentarci. O tome ćemo u fenomenu malo kasnije. Međutim, u ovoj igranoj seriji pratimo život Jeffreya Dahmera, njegove zgode i nezgode. Dahmer je bio čovjek koji je život živio punim plućima, sve je radio na maksimum. Jeo, jebo, ubijao, ne nužno uvijek tim redoslijedom. I serija ga pokušava objasniti, pokušava se dokučiti zašto se desilo to što se desilo, je li se to moglo izbjeći ili barem umanjiti. Pred kraj osvrta ću zaći u mali spoiler teritorij, ali najavim to na vrijeme, ako slučajno niste gledali seriju, što sumnjam. Svejedno, neće tu biti puno spoilera, samo bih iskomentirao neke dijelove koje mislim da je ekipa krivo shvatila. Prvo bih malo pričao o izgledu serije. Ovo je jedna od najljepše snimljenih serija koje trenutno imate na Netflixu, ali to što je lijepo snimljena ne znači da je lijepa. Jer u biti mi kroz ovih 10 epizoda gledamo užasno ružne stvari. To su krasno snimljene stvari, pogotovo scene u njegovom stanu koji je super oduran, ali ne možete nužno uprijeti prstom zašto vam je gadno to što gledate. To je kao i uvijek kombinacija stvari. Primijetite da u seriji uglavnom nema muzike, uglavnom gledamo namještaj 70-ih, 80-ih i ranih 90-ih, ali nekakve niže klase i u to pravilu izgleda vrlo nelijepo. I izgleda da tada u Americi baš i nije bilo Ikee. Svjetlo je redovito nelaskavo, imate dojam prašnjavosti, prljavštine. Na momente sam stvarno imao dojam da mogu nanjušiti smrad. I onda se sve to zaokruži vrlo nelaskavom paletom boja i nekakvim zelenkastim filterima i eto, recept za ružno. Režija super. Montaža genijalna. Montaža pogotovo. Napetost možete rezati nožem, a toliko je napeto da ne morate koristiti onaj neki oštri nož ili onaj s pilicama na sebi. Dovoljno je uzeti onaj za mazanje i s tim režeš napetost. Jer jako je napeto i neugodno radi toga. Vi vidite Dahmera, vidite njegove žrtve, znate što će se dogoditi. Ne želite da se to dogodi, ali na kraju se neminovno to mora dogoditi i to je grozno. I poslije se loše osjećate jer se to dogodilo. I stvarno mi nije jasno zašto ljudi ovo vole. Mislim, vrhunski je napravljeno, ali ovdje nema ničeg inspirativnog, nema iskupljenja. Postoje samo natruhe razumijevanja, o tome malo kasnije, kao što sam već rekao prije. Doću malo kasnije. Jako mi se svidjela doduše prezentacija nasilja. Jako rijetko je eksplicitno. Često je prikaz nasilja tu kao zadnji komad puzle koji fali da se kompletira slika. I vi svojim očima ne vidite tu sliku, ali mozak je tu da sam dopuni te puzle i to serija masovno koristi. Pričajmo malo o Evanu Petersu koji ovdje glumi glavnu ulogu. Dakle, njegov Dahmer je vrijedan prijezira, okrutan i brutalan, ali portretirao ga je vrhunski. I vjerojatno će ući u izbor za neke nagrade, zaslužio je to. Ne bi volio da osvoji, ali drago mi je da je pokazao da je stvarno fantastičan talent, ima fantastičan glas, kod njega mi je to od praktički X-mena bilo najprimjetnije. Super je glumio tu nakupljenu frustraciju u sebi koja tu i tamo eksplodira iz njega, ali većinu vremena je prikrivena, ali je jasno vidimo na njegovom licu i tijelu. I to prodaje ovu seriju. Vi ne morate imati govor u sceni. Dovoljno je da se Evan Peters pojavi i odmah vam kači pažnju i ne možete skinuti oči s njega. Ono što mene čudi je fascinacija ljudi. Ovo nije prva takva serija, ja se sad pitam zašto je baš ova ovako popularna. Ja želim vjerovati da je to zato što je serija fantastično izvedena i savršeno odglumljena, a ne zato što su ljudi ostali očarani gej nekrofilom kanibalom. I ja mogu shvatiti te true crime stvari da to gutaju kućanice koje imaju masu slobodnog vremena i to je onda uzbudljivo jer ti taj netko takav može biti susjed u teoriji. Ali mi nije jasno za ostale, nije mi jasno kako se ovdje može osjećati išta osim čuđenja, gađenja i gnušanja. Sada gazimo lagano u taj spoiler teritorij koji sam već spominjao. Serija se zaista trudi objasniti zašto se to sve desilo. I mislim da to u dobroj mjeri i uspijeva. Ali to objašnjavanje ni milimetar ne može opravdati ono što se desilo. Jeffrey Dahmer je bio poremećen, neinteligentan, željan povezivanja, željan veze koju nikad nije mogao ostvariti, zanemaren kao dijete i kao tinejdžer i gej u vrijeme kad to stvarno nije bilo lako biti. Dakle, nešto kao danas u Hrvatskoj, možda malo lakše. Ali, sve to ga ne može opravdati jer imate masu ljudi s istim okolnostima koji nisu išle raditi ono što je on radio. S druge strane, mrzim tu frazu, ali sustav je zakazao. Odnosno, još bolje,
još jednom se pokazalo da sustav ne funkcionira kad je u pitanju sirotinja. Je li razlog nedostatak sredstava, rasizam ili ostale predrasude, to ostavljam vama na zaključak. Jako bih volio vidjeti još nešto od istih autora. Neku seriju, ali nešto malo pozitivnije, nešto malo inspirativnije. A ne da moram gledati Happy Tree Friends da se malo razvedrim kao što sam morao nakon ovoga. Vaši dojmovi me zanimaju, napišite mi kako vam se svidjelo i što ste naučili. I razmislite o članstvu u membershipe i Patreonima jer oni dobiju spoiler osvrte na serije koje trenutno pratim. Hvala lepa, lako noć!